Hu wah, hu wah, wah, hu 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 wah. Apa ikam? Olahraga supaya kurus kayak pian. Kalau aku ada rahasianya. Ini nah, Ratu Jamu Herbal tradisional, menurunkan berat badan, menahan nafsu makan, membakar lemak melalui keringat, mendetoks sistem pencernaan. 3 hari berat badan turun 3 kilo, 7 hari berat badan turun 7 kilo. Di mana ordernya? Order di Tika Ola.